Mbahaye ikaze kuri Kigali City TV. Iyi ngiyi ni live Munzove, aho ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ikorera imyitozo yitegura Super Coupe cyangwa se Super Cup. Rero ngira ngo nk'uko muri kugenda mubireba, turi Munzove kuri stade aho Rayon Sport ikorera imyitozo. Ngira ngo rero twaje ahangaha kugira ngo tubereke uburyo abakinnyi ba Rayon Sport bameze, ndetse n'uburyo bari kugenda bitwara muri rusange, n'uburyo bari kugenda bitegura match ya APR Football Club. Ngira ngo iyi match abantu benshi bari kugenda bayivugaho amagambo menshi agiye atandukanye, bibaza ngo muri Super Coupe ni ekipe izatsinda, ni izatwara igikombe. Uko ngira ngo murabizi, iyo ubutaha ikipe ya APR Football Club murabizi ko yanyabitse Rayon Sport ibitego 3-0. Ngira ngo zino kipe zombi muri ino phase are irangiye, murabizi ko ntabwo zari zimeze neza. Ngira ngo murabizi ko ni ikipe zitaziri kwitwara neza, ziri gutakaza amanota menshi agiye atandukanye, ariko muri no miso urabona ko ikipe zagarutse, cyane cyane nk'ikipe ya Sport. Urabona ko abakinnyi benshi bagiye batandukanye bagiye bagarukanya ngo no ku mashusho umuragenda ureba uwitwa Faringanye. Ngira ngo n'umwata ko ikipe ya Sport nawe wagarutse muri squad. Ngira ngo hari n'amakuru menshi yarari kugenda avuga ko Rayon Sport ubu ngubu tuvugana uwitwa Faringanye yatinda kugaruka bari kumurikura batitaye ngo kubyo yakoze, kubera ko yamaze gusinyisha abandi bakinnyi bashya. Ngira ngo muragenda mubabona ku mashusho yanyu. Ngira ngo mwaramenye ko uwitwa Kwizera Olivier Gishweka yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo murabizi umwana wo mu Gitega rwose, ngira ngo yize no ku Gitega. Ngira ngo abantu benshi baramuzi, inshuti za Kwizera Olivier Gishweka yamaze kuba umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo nawe utabizi, uwitwa Pavel Nzira yamaze gusezererwa. Ngira ngo abakinnyi basezerewe ndabagarukaho mu kanya, ahubwo reka tubanze turebe abinjiye mu ikipe ya Rayon Sport n'abari kwitega kuri match ya APR Football Club bazabanzamo ku munsi wo kuwa gatandatu. Uwitwa Faringanye yasiyongera muri iyi squad nyuma yo kumva ko hasinye abitwa Bienveni. Ngira ngo muramuzi, ni umukinnyi w'umwataka bamaze kwinjiza, akaba ari witwa Vininho. Ngira ngo numvisanye amakuru benshi bari kugenda bavuga amazina menshi agiye atandukanye, numva ko Rayon Sport agiye yinjizamo abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Hakaza undi musore ukomeye cyane bita Yannick Bangara guturuka muri Demokarasi ya Kongo hariya Kinshasa. Ngira ngo muramuzi n'umudefenseur ukomeye cyane wakina ikipe nka za Yanga zo mu gihugu cya Tanzania. Ngira ngo rero uwitwa Yannick Bangara yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport imyaka igera kuri 2 n'igice. Rayon Sport yakomeje kugenda isinyisha abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Ngira ngo ku bitangazamakuru nka SKFM, ngira ngo bagiye bagarukaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ku bakinnyi Rayon Sport yagiye isinyisha. Bamwe bakibaza ngo bano bakinnyi Rayon Sport yazanye ntabwo ngo barenze, ngo ntabwo bakomeye, ariko ndagira ngo nkubitse ko Rayon Sport yamaze gusinyisha n'undi mukinnyi ukina kuri gatatu bita Dao. Ngira ngo muramuzi umukinnyi ukina kuri gatatu witwa Dao, aziranye n'abitwa ba Jibril Watara bo muri APR. Ngira ngo muramuzi n'umukinnyi wa APR uri kwitwara neza muri APR Football Club. Rero urumva ko uyu mukinnyi witwa Dao yabanje kuvugisha uwitwa Watara kugira ngo yumve niba ko ikipe ya Rayon Sport ari ikipe ikomeye itazatuma yicuza cyangwa se igatuma kariyeri ye imanuka hasi. Rero nayo makuru ari kugenda avugwa muri Rayon Sport. Ngira ngo hari n'abandi bakinnyi bagiye barekurwa cyangwa se birukanwe. Ngira ngo nkaho mwagiye mubona witwa Karikeza ukora ku Nyarwanda yagiye ashyira hanze. Ngira ngo muramuzi yitwa Abdulazizi Rivaldo yamaze gusezererwa mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi yari amaze gukina amezi 6 muri Rayon Sport, kuko yarasinye imyaka igera kuri 2, ariko bitewe n'umusaruro abafana b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo muri rusange ntabwo bigeze bishimira umusaruro w'uwitwa Abdulazizi Rivaldo, umwana hano mu Nyakabanda. Ngira ngo murahazi kuri kontineri. Rero akaba yamaze gusezererwa mu ikipe ya Sport
kubera ko umusaruro we ari mukeya nisubire gukina muri za Gasogi. Ngira ngo nubwo we yagiye agaruka avuga ko Rayon Sport ngo ashatse kumutiza mu ikipe nka AS Kigali, witwa Rivalido ntabwo ashaka kujya muri AS Kigali, kandi koko ikipe ya Kigali namwe murabizi ni ikipe ikomeye kandi ikipe nziza. Wakibaza ngo uwitwa Rivalido ashaka kujya mu ihe kipe katashaka ngo gutizwa mu ikipe ya Rayon Sport, ngo yashakaga kurekurwa akaba yakishakira ekipe. Mu bandi basore basezerewe harimo umuzamu witwa Pavel Nzira, ngira ngo muramuzi cyane mu ikipe ya APR Football Club, bamaranye imyaka igera muri 3. ari umuzamu wa mbere wo muri Nyamukandagira, ngira ngo murabizi ko yagiye yitwara neza, ariko yaje gutandukana n'ikipe ya APR Football Club ubwo uyu muzamu w'umwana wa APR Football Club Pierre yazaga kujya mu izamu witwa Pavel Nzira amaze kuvunika. Uyu mwana Pierre akaza kwita afatisha, akaza kwita arisha beci uwitwa Pavel Nzira. Rero yaje kujya mu ikipe ya Sport asinya imyaka 2, nawe yaje gusezererwa. Ngira ngo murabizi ko base basinyisha uwitwa Kwizera Olivier, muramuzi ubuhanga bwe. Ntabwo watunga Pavel Nzira ndetse na Kwizera Olivier, kuko uwitwa Kwizera Olivier bigaragara ko ari ku rwego rwo hejuru kurusa uwitwa Pavel Nzira. Uwo ari nawe mu bagiye birukanwa. Undi mukinnyi Rayon Sport iri kuvuga ko bari kuganira kugira ngo batandukane neza, ngira ngo n'umusore witwa Kabange ukina muri defense, kuko uwitwa Yannick Bangara we yamaze kugera mu ikipe ya Sport. Urumva ko uwitwa Kabange nawe agomba kurekurwa akaba yajya gushaka indi kipe. Uwo nawe ari mu bandi basore baza kugenda barekurwa n'ikipe ya Rayon Sport. Izi ni breaking news ngenda mbaha 5 kuri 5 ndetse n'amakuru ari kugenda avugwa ni ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko yumvise ko ikipe ya APR ayimo ishaka gushinyisha abandi bakinnyi ngo bashaka kuzakina kuri derby, Rayon Sport yashyizemo imbaraga nyinshi cyane, ku buryo uwitwa Yannick Bangara, uwitwa Bienveni Dao, abo bose bazaba bari kuri derby. Ngira ngo abo ni abakinnyi bagomba kuzifashishwa kuri match ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, kugira ngo Rayon Sport irebe ko yatsinda ikipe ya APR ikaba yayitwara igikombe cya Super Cup. Ngira ngo murimo bagenda mubona ku mashusho witwa Faringanye, ngira ngo n'umutoza w'abazamu Ndayishimiye Jariki Bakame, ngira ngo muramuzi n'umutoza w'abazamu mu ikipe ya Sport. Ngira ngo murabizi ko yabaye umuzamu ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse muri APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Abantu benshi bari kugenda bibaza ngo, bamwe bavuga ngo ikipe biragenda bite, ngiri butsinde ngindi ngo biragenda gute. Iyo ni option z'abantu benshi bari kugenda bibaza ngo biraza kugenda gute n'indihe iri buze gutsinda. Ngira ngo uwitwa Karikeza yahaye challenge uwitwa Abdulaziz Rivalido wari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, aramubaza ngo ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR waguha miliyoni 10 ubetinge kuri Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR wayashyira kuyihe. Witwa Rivalido aza kumubwira ko we ari umwisilamu atabetinga, ariko witwa Karikeza mbwa ati nyine bibaye ngombwa wabetingira iyi. Aravuga ati yashyira ku ikipe ya Sport ngo ifite ngo 60% gutwara igikombe. Nyine urumva ko wari ugutsinda ikipe ya Sport, wari ugutsinda ikipe ya APR akayiha 40%. Urumva ko nyine we amahirwe yahaye ikipe ya Sport ngo bitewe nuko ngo yarayizi ndetse nuko ngo bari babanye. Ngira ngo abantu benshi bagiye bibaza ngo uyu Rivalido ngo impamvu batavuze Rayon Sport gutya nyine ngo nuko ngo babanye, ariko ngira ngo murabizi amakipe yo mu Rwanda iyo udatanze umusaruro agenda akurekura. Rero ngewe reka nsubikira ahangaha, ndaza gukomeza kugenda mbakurikiranira amashusho y'abakinnyi y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'amakuru ari kugenda avuga muri Rayon Sport ndetse n'abandi bakinnyi Rayon Sport iri kugenda yifuza bari kugenda bagaragara hano ku mbuga nkoranyambaga. Ndizera ngo hari n'umukinnyi wo muri APR Football Club nabonye ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ishaka kwifuza uwitwa Lamini Ba, ngira ngo muramuzi n'umukinnyi w'ikipe ya APR Football Club utari kubona umwanya kubera Memeri Dao bazanye mu ikipe ya APR Football Club. Rero uwitwa Lamini Ba ari mu biganiro ndetse n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo barebe ukuntu basoza amakontra bakaba baza gusinya. Iyi ni Kigali City TV, reka mabwire ngo ciao ndabakunda cyane kandi subscribe.